Kaunti ya Meru na Thaiji Kinyani mutongeria wa kiama kia Umoja na Maendeleo Pati Kawira Mwangaza na ithukirite asiasa mwanya mwanya aja Meru akiuga ni boba gwatanire kenda kumurita gitene kio ngabana. Akiaria kiri muchemanio jokolea ntere cha Kirwa Bore Kawira augite asiasa baba bathithirie bo ni onto ni batonyere ogwa bwa guchemania nawe ndebene kiri kithurano kia 2027 na uchamba bonene ni agwete Peter Munya, Medikali Nturi na Seneta Kadhuri Murungi kubangania kweberwa gitene kwawe. Nkuruki na ithukirite kinya utongeria buria Thaiji akiuga gutengoge bararitira mukari wa Meru Gakimutegi na iji. Akiariria mwingi thokoni ya Kirwa wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza aruga kuma gwake gitini njama yabangitu bamwe batongoria ba Meru ario Seneta Kadhuri Murungi, Medikali Nturi amwe na Peter Munya akiuga babanganirio uguo nontu bari noguo ati Kawira enderea gukara gitini akabonia nkanga mbute kiri kithurano kia mwaka wa 2027. Na kila itu nari na maruru tonto ugite ati shinda wa miaka 35 na Kawira weru nda mushinda kwa unari na mbifu Nturi nda mushinda no bila kila itu ari wasimio Nturi wa ari injine wewe konika na injine ya kimwangilie kinene kwa utwale antoka to kende bene woni Kawira ni independent Nturi ari injine na King'ang'i ari asimio na asimio na ari gikari ndio bashinda batanokere King'ang'i uga kariya nonto ko mushinda atashindo Nturi mwe amenyale kerie mukojo akarobi sine mukojo muritira jo moye ijo murito ntimo ba 2027 kona be abanganya njama ya kumbita gitine mbele 2027 kebantero ngama kokobata kai munya no enda gochwa gitika ile 2027 amenya to kana bando nkamushinda kwa wera njeshi we eteniburinge mama au mare Nturi njeshi we eteniburinge mama au mare Kadhuri mweno arenda agitikia ngabana abara wona bonya kapitare wambele asaniti na ndeta ndiekeria Nkuruki Kawira na meneretie ngabana orori kuthaino mutumanto ithinkia akimuria mwanko uyu mwana nusu athiritwe wathanini maendeleo mari kwa ruthite no kirwe ndejenda kira gitagiki ndejenda nyakirima giki ndejenda akashendieje iginetie barabara imosiane mwaka jojo mwana nusu bari getinare idiganiyetie na kiri baraba kumeneria mubango wake wa Korea atongo kindaigo bakiuga Kawira imandibuti aboleterete abojagora bakweja silibasi bibakodorera ngambuti siakwa na iroyaro wakwa tobile nkenda kwejana ngasiejana nonto kampe iki wagia kwejana bangi bakauga Kawira imerengeti aboleterete ibo mianda kuma gicigo mbunge kia Bore nkiripotera wero wikendi nio kambetaga Ki Mutegi.